Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Tanzania. Perezida Samia Suluhu yikomye umudepite yashinja kugira ivugonyo n'ivuzivuzi agamije kumenyekana kuruta kuvugira abaturage bamutoye. Asaba abaturage kujya amaso mu gihe batora abadepite ngo hari ubwo batora abantu bazi kuvuga gusa nta kandi kamaro bazabagirira. Mu ruzinduko rureba ibikorwa by'iterambere mu ntara za Samia na Mwanza, Perezida Samia Suluhu yashotowe na Depite Ruhaga Mupina uhagarariye akarere ka Kisesa mu nteko ishinga amategeko, wambwiye ko afite idea n'abo baturage yuko nta gikorwa na kimwe cy'iterambere kihaba, haba umuhanda cyangwa se ivuriro. Uyu mudepite uzi kuvuga adategwa kandi akamenya kuvuga ibishitura amarangamutima y'abantu, mu ijambo ryavuze ko abaturage ba Kisesa bameze nk'abatari abanyatanzania kuko ubutegetsi bwa Samia Suluhu bwabashigaje inyuma. Uyu mudepite wavugaga abaturage bakamuha urufaya rw'amashyi yageze wabwira perezida ko urebye aka karere mu ndege wakeka ko ari umugore w'amashyinweri ku mutwe nabwo zikabuho n'umuntu w'umuswa, ngo hari imihanda yubakwa itagirangira ngo ikoreshwe. Aha naho ngo abaturage bamuhaye urufaya rw'amashyi kandi ngo asanzwe ari umuntu uzi kwibonekeza, ngo arazwi kurusha perezida w'igihugu. Mu ijambo rya Perezida Samia Suluhu asa n'iyabaye nk'ushaka kumucecekesha cyangwa se kumucisha amazi mu mvugo z'ubu, agaruka ku byo yanenze byose. Icyo yahereho nuko Bwana Ruhaga Mupina abaturage bamutoye kubera kwishanura, ngo bamwibeshyeho atari umuntu wo guhagararira abaturage mu nteko ishinga amategeko. Perezida Samia Suluhu umudepite ni umuntu ushaka kumenyekana, ntabwo ukwiye guhagararira abaturage mu nteko. Yarakomeje ati abantu namwe mutora mujye mushyiramo akenge murebe umuntu mutoye. Abandi badepite bavuga ibibazo biri mu turere twabo bigahirwaho, ariko we yirirwa mu manganya ashaka ko muzamukomera amashyi gusa namwe niyo muzatahira nta kindi. Madame Samia avuga ko yafashe iminota 5 acisha bugufi Depite Ruhaga Mupina wigaragaza nk'imana y'abaturage. Yasabye abo baturage ko utaha bazajya bashishoza bagatora abantu bafite ubwenge mu mutwe, atari ugupfa kohereza ubonetse wese mu nteko ishinga amategeko kugira ngo areke kurakaza abaturage kuko nayo nta mashyi yakomerwaga ubwo avuga ku byatangajwe n'intumwa ya rubanda. Yasabye ko ako karere kazatora umudepite ukwiye guhagararira abaturage ushaka kumenyekana akazamuha intebe mu nteko ishinga amategeko kuko amategeko bimwemerera. Uyu mudepite waguye nabi perezida asanzwe uri mu ishyaka riri ku butegetsi CCM, ariko ku ruhande rw'abayigize intakoreka bakunda guhagama Perezida Samia Suluhu mu izina ryo kwisanzura mu gutanga ibitekerezo. Uwo mudepite bivuga ko ari mu gatsiko ka Bishop Joseph Gwajima washinze idini rwanyiriza mu butegetsi abereye Depite. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditse ko Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu muri Uganda Jenerali Kayinde Twahirwa yatangaje ko abasirikare batazoherezwa gucungera umutekano mu gihe cy'amatora mu gihugu umwaka utaha. Ahamya ko ku kazi gasanzwe ari aka polisi kandi bahari bahagije bo kugakora. Uyu musirikare ukunze kuvuga yisanzuye yavuze ko inshingano z'abasirikare zikwiye kurinda imipaka y'igihugu, ingabo zikitabazwa byabaye ngombwa ko polisi inanirwa, kandi ko nabwo bisabwa n'umukuru wa polisi atari Minisitiri w'umutekano. Uteka ko igisirikare kijya mu nshingano zisanzwe y'igenewe polisi. Mu minsi yashize habaye amatora mu karere ka Kwempe muri Uganda. Abasirikare bayijanikamo binengo n'imiryango itegamiye kuri leta. Imiryango itari leta muri Uganda yavuze ko niba leta ishaka kwerekana ko amatora azaca mu mucyo mu bwisanzure, ikwiye kuvana abasirikare mu matora, abaturage bakabyikorera umutekano ugacungwa n'abasanzwe bawucunga, kuko abasirikare iyo bageze ahantu bifatwa nko gutera ubwoba bahanganiye imyanya. Hanyuma Edward Kiwanukase kandi uwahoze ari visi perezida wa Uganda yasabye Perezida Museveni gutabaranya bwangu, akagaragaza yakwiye kuba icyiciro cy'akarere ka Masaka. Mu ibaruwa Bwanase kandi yavuze ko yatanze ubutaka bware zirenga 10 bwo kubaka ibiro by'akarere, none ngo yumvise ko hari abanyapolitiki b'indambi bashaka kukimurira ahandi. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko Bwanase kandi yavuze ko impamvu yo gushaka kwimura hazubakwa ibiro by'akarere ari uko banurwanashye kabaye NUP ishyaka ritavuga n'ubutegetsi muri Uganda ari benshi mu karere bashaka kukajyana aho bashaka. Hari amakuru yavuze ko ubutaka bwatanzwe na Kiwanukase kandi butari buhagije umuturage wundi n'uwatanga ubutaka, baza gusanga yaratanze ubutaka burimo amakimbirane, bahitamo kubwirora bimura hazubakwa akarere. Nasimbukiye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Banditse ko Minisitiri w'ubutabera wa Kongo Kinshasa Bwana Constant Mutamba yaguye muri izi nshingano. Ni icyemezo Mutamba yatangaje mu ijoro ryo kuwa kabiri, bivuga ko icyo cyemezo cyamaze kugera kuri Perezida Tshisekedi. Amakuru yavuze ko inama yahuje abagabo bombi yamaze amasaha hafi 2. Biteganyijwe ko kuwa gatatu Bwana Mutamba azagiza kuri Perezida Minisitiri w'intebe ibaruwa y'ubwegure. Mutamba afashe icyemezo nyuma y'iminsi mike umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza rwa Kongo Bwana Frime Mvonde amubujije kurenga umujyi wa Kinshasa. Mvonde yafashe icyo cyemezo nyuma y'uko ku itariki ya 15 Kabiri inteko ishinga amategeko ya Kongo imwemereye kugeza Minisitiri Mutamba mu nkiko akaburanishwa icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari zari zarateganyijwe umushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Mu minsi yashize uyu mugabo yamenyekanye cyane kubera imvugo ze zibasiraga u Rwanda, aho yavuze ko ateganya kurutera akarwomeka kuri Kongo, ndetse byagize n'avuga ko azafunga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'abanyekongo bose yise abagambanyi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Vende Uhungireho mu Rwanda rusigaragaza ko urwango Mutamba yari afitiye u Rwanda ngo rwagombaga kumugaruka. Urwego rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko rushinzwe iperereza rwateye muri yombi Jenerali Jean Claude Yavukabeya wabaye umwe mu bizerwa ba Perezida Tshisekedi kuva muri 2019 ubwo yajyaga ku butegetsi.
Tshisekedi kuva yajya ku butegetsi muri Mutarama 2019 yagize Lieutenant General Yandagaje umuyobozi w'ibiro bishinzwe igisirikare mu ngoro w'umukuru w'igihugu. Muri 2023 Lieutenant General Yandagaje yasimbujwe General Frank Ntumba kuri izi nshingano. Icyo gihe byatangiye guhwihwiswa ko ziminuka zatoye nuko Chidi yaratakizera Yave cyane ko nta yindi mirimo izwi yamuhaye. Amakuru aturuka Kinshasa yemeza ko General Yave yataye muri yombi mu gitondo cyo ku itariki ya 16, gusa ibyo akurikiranwa byose ntabwo biramenyekana, nta n'iki inzego zifite ububasha ziratangaza. Mu rwego rw'igisirikare rwa Kongo rushinzwe iperereza rumaze iminsi rufunga abajenerali, gusa ibyo bakurikiranyweho n'ibyatangajwe. Sosiyete sivile igaragaza ko hari hasanzwe bafunzwe kuri urwo rwa jenerali bagera kuri 29. Sosiyete sivile yagaragaje kandi ko bidakwiye ko abasirikare bamara igihe kinini bafunzwe bataburanishwa. Ariko umuvugizi w'igisirikare cya Kongo Jean Major Sylvain Kenga yashubije ko mu bihe by'intambara nta bwihute buba bukwiye kubaho, bikeye ko gufunga ko abasirikare gufitanye isano n'umwuka mubi uri hagati ya leta ya Kongo na Joseph Kabila Kabange wayoboye Kongo imyaka 18 ikamushinja kuba umuyobozi w'ibiro ry'FCM Vitor rigenzura ibice byinshi burasirazuba bw'iki gihugu. Ubushinjacyaha bw'Ububiligi ariko kandi bwatangaje ko bushaka kuburanisha Ububiligi w'imyaka 92 y'amavuko ukekwaho uruhare mu rupfu rwa Patrice Lumumba wabaye minisitiri w'intebe wa Kongo Kinshasa muri 60. Lumumba waharanira ubwigenge bwa Kongo yishwe arashwe muri Mutarama 61 nyuma yo gutabwa muri yombi hashingiwe ku itegeko ry'Ababiligi bakolonije iki gihugu. Umurambo witwikishwa Suède hasigara iryinyo gusa. Umupolisi w'Ububiligi yakurikiranye itwikwa ry'umurambo wa Lumumba witwa Gerard Sowete niwe wajyanye iryinyo Buruseli, gusa ryashubijwe umuryango w'umunyapolitiki mu myaka 3 ishize. Komisiyo yihariye yashyizweho n'inteko ishinga amategeko y'Ububiligi kugira ngo isuzume dosiye y'urupfu rwa Lumumba. Muri 2001 yanze yo ku gihugu cyarugizemo uruhare, ibyatumye muri 2002 guverinoma y'icyo gihugu isaba imbabazi umuryango we na Kongo muri rusange. Abana ba Lumumba muri 2011 batanze ikirego mu Bubiligi basaba ubutabera mu gihe Bubiligi 10 bakekwa gukura mu rupfu rwe bahari. Muri abo bakekwa haracyariho gusa uyu musaza witwa Etienne Davignon wabaye umudiplomate na vice president wa komisiyo y'umuryango umwe bw'Uburayi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Davignon akurikiranweho kugira uruhare mu gufunga Lumumba mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kumwe muri ruhande rwo gufungirwa no kumutesha agaciro. Umuryango wa Lumumba wishimiye icyemezo cy'ubushinjacyaha bugaragaza ko icyo wifuza ari uko kuri kumenyekana. Byavuzwe n'umukobwa we Juliana wagize ati turi kugana mu cyerekezo cyiza, icyo dushaka mbere byose ni ukuri. Bitunije ko urukiko rwa Buruseli ruzumva icyifuzo cy'ubushinjacyaha muri Mutarama mu mwaka utaha rubone kwemeza niba Davignon agomba kuburanishwa cyangwa se kutaburanishwa. Hanyuma Colonel Innocent Kayina wahoze mu buyobozi bw'umutwe w'abazungu turasabye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Kongo Kinshasa kwegura by'aka kanya gukoranira gukemura ibibazo byugarije abanyekongo. N'ubusabe Kayina yatanze biciye mu nyandiko ndende umutwe wa Coalition Nationale pour la Libération du Congo wasohoye. Colonel Kayina usanzwe ari umugaba mukuru w'ishami rya gisirikare ry'uriya mutwe rizwi nka Force Nationale pour la Libération du Congo yashyize umukono kuri ya nyandiko igizwe n'amapaji 13. Abandi bayisinye barimo perezida waryo Dido Manyiroha ndetse n'umuvugizi wayo mu bya politiki Ranikani Kayukani Tengo. Inyandiko y'iryo igaruka ku bibazo bitandukanye maze imyaka myinshi byugarije inzego zose z'ubuzima bw'igihugu cya Kongo, haba muri politiki, igisirikare, umutekano, ubutabera, ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Ni ibibazo byose uriya mutwe wa politiki wagaragaje ubutegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nk'inyabayazana wabyo, nko mu bijyanye na politiki n'imiyoborere. Kayina n'umutwe we bashinje perezidansi ya Kongo, ibiro bya minisitiri w'intebe w'iki gihugu n'inteko ishinga amategeko yacyo kuba ari we wikubira 80% by'amafaranga yose y'ingengo y'imari y'igihugu, ibituma abanyekongo bisanga mu bukene bwo imishinga bakabateje imbere yose idindira igitangira. Usibye gucunga nawo umutungo w'igihugu, Kayina yanagaragaje ko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bwamunzwe na ruswa no kunyereza umutungo w'igihugu, ibinagira mu nzego z'umutekano za kiriya gihugu avuga ko zamunzwe na ruswa ituma zidashobora guhabwa ibikoresho bigezweho bizifasha kurinda igihugu. Yashinje kandi ubutegetsi bwa Tshisekedi yise ko bugendera ku maboko kuba ubwo bwifashishije imitwe yitwaje intwaro mu nyungu za politiki n'iz'abanyapolitiki. Colonel Innocent Kayina by'umwihariko yakomeje ku mutekano muke mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo. Ari abaturage barenga 5 bo mu ntara za Tanganyika, Maniema, Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru nayo turi bavuye mu byabo kubera imitwe yitwaje intwaro. Yanenze Tshisekedi ko nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Kongo ntacyo yigeze akora ngo akumire jenoside n'ubwicanyi imitwe ya DF naro Kodeko, FDLR, Mayimayi wazirindwa na guverineri wa gisirikare birirwa bakorera abaturage. Uyu mugabo kandi mu yashyize mu majwi harimo guverineri w'intara y'Ituri Lieutenant General John Ruboya yashinje guhonya uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Yashinje by'umwihariko Jenerali kuba yarigeze gushyingura abantu 70 mu bwoko bw'abahema ari bazima, abo barimo abagore n'abana ngo bakaba barashyinguye muri teritwari ya Jugu ahitwa Katoto ku itegeko rye. Kayina n'ishyaka rye bavuze ko abo kurandura imitwe yitwaje intwari ikorera muri Kongo ubwo usanga ikorana n'igisirikare cya Kongo mu kwica no gukorerwa mu baturage. Yashinje Tshisekedi kandi kuba umutungo kamere wa Kongo usahurwa arebera, ananenga uburyo ubutegetsi bwe kuba bukoresha inzego zirimo rw'iperereza mu kwikiza batavuga. Yashinje Tshisekedi kandi kuba umutungo
yashinje Tshisekedi kandi ko umutungo kamere wa Kongo usaburwa arebera, anenga uburyo ubutegetsi bwe bukoresha inzego zirimo urw'iperereza mu kwikizaho batavuga rumwe. Yanenze kandi kuba ntacyo ubutegetsi bwe bukora ngo bushyire iherezo ku mvugo z'urwango zibasira abanyamahanga zikomeje kugaragara muri Kongo Kinshasa. Ibibazo byose kimwe n'ibindi byinshi Colonel Innocent Kayina n'ishyaka rye bavuze ko bagiye babigaragaza kenshi, gusa Kinshasa ikaba itarigeze na rimwe bikemura. Hano yahereye amenyesha Tshisekedi ko igihe yigeze ngo yegure by'ako kanya. Yavuze ko kuba hari inzitizi ku miyoborere myiza no kuba ubutegetsi bwa Tshisekedi burangwa na ruswa kandi bugendera ku moko bwarananiwe gucunga ibikorwa rusange, ikindi bukaba butagaragaza ubushake bwo kubikemura, bidahira ishyaka icyizere cy'uko hari igihe Kongo izagera ku iterambere rirambye. Yakomeje agira ati muri urwo rwego ishyaka rimenyesha abanyagihugu n'amahanga urugamba rwabo rukomeye kandi rwiza rugamije guhindura Kongo igihugu gishingiye ku musingi w'imiyoborere myiza n'imicungire myiza y'ibikorwa rusange. Ati muri urwo rwego kandi iri shyaka riteganya gukomeza urugamba rwaryo nta gushidikanya, ndetse ikaba isaba perezida wa Kongo Kinshasa kwegura by'ako kanya kubera ko atoreje inshingano ze kandi akaba adatanga icyizere ku baturage ba Kongo muri rusange, by'umwihariko ko mu burasirazuba bw'igihugu. Mu mpera za Werurwe umwaka nibwo Colonel Kayina Innocent yashinze iri shyaka mu rwego rwo gushyira ku myitwarire y'ubutegetsi bwa Kinshasa irangwa no kuba burajwe ishinga n'imiyoborere y'abanyekongo baterwa imiyoborere mibi idashingiye ku ndangagaciro. Mu byo Kayina n'umutwe banenga leta ya Kinshasa harimo ruswa, ikene wabo, kugura abishaka kwegereza, guta muri yombi abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, itoteza ndetse n'amacakubiri. Naho Minisitiri w'umutekano w'imbere mu Burundi Martin Niteretse abona ko mu gihugu cyabo hakwiye itegeko ribuza abandi bantu hatari umukuru w'igihugu kwitwa ba perezida kuko ngo aribo bateza ibibazo. Aya magambo yavuze nyuma y'amatora y'inteko ishinga amategeko yabaye ku itariki 5 Kamena, aho ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ryatsindiye imyanya yose uko ari 100 rigisa n'amashyaka bitavuga rumwe. Niteretse yavuze ko baruye bitwa ba perezida mu Burundi wasanga barenga 1000 uko n'abayobora amatsinda ya WhatsApp ndetse n'amashyirahamwe yo kubitsa no kugurizanya usanga bafite izina rya perezida. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu n'umuntu ukomeye mu Burundi kuko ni ugenzura imikorere y'amashyaka ndetse n'imiryango, akaba bifataho ibyemezo birimo guhagarika ibikorwa byayo. Arabivuga muri aya magambo: kuko je nabonye abarundi twe turakaze, urumva umuntu atitwa perezida umenga arafise ikintu yahomvye, usanga afise aka association ngo nyita perezida, ndafise kandi kantu club ngo ndi perezida. Baraza ko n'ivyo bintu byo kwitwa perezida no yeko tukwiye kubihinyanya. Usanga mu Burundi hari abantu bitwa ba perezida, utwiye kubateranya abantu bitwa ba perezida bararenga igihugu, imigambwe, ama association, udu club, udu tontine, utuntu twose perezida. Umva sinzi ikintu perezida ishobora gikuyemwe mugabo je ndibaza ko iryo jambo perezida tukwiye kurikingi ko ni kubona ko je mbona ko umukuru perezida n'umukuru w'igihugu, abandi bace bitwa ba coordinateur cyangwa ntuzenya nimba ari l'assemblée ntumbaze kubo mutangu mugo iryo jambo perezida abantu bose na groupe WhatsApp uzumva ngo hariho perezida, upresidiki perezida bande ishwi na komite executive ntayafise mugo yitwa perezida. Ibyo byose nibibazo jewe uze mu mbabare je ndayivuga uko ndabizi, umbiye ko nk'umuntu yitwa perezida wa organisation ugasanga umukenyezi we cyangwa umugabo wiwe ntarimwo mugakagenda avuga ngo ndi perezida abandi bamwitango ni perezida, biragoye je mu mbabare jewe nibaza ko kitiye kwinjira n'amategeko n'amabwiriza uko benshi rega barondeye iryo zina perezida kandi niryo riteye ingorane. Bose baze bagenda bavuga ngo je ndi perezida tirasaseme confusion. Hanyuma ariko kandi umunyamakuru akaba n'umuyobozi wa Radio RPA ikorera mu hungiro Bob Rugurika yavuze ko abantu bakirikije CNDD-FDD riri ku butegetsi mu matora y'ise y'ubusambo ari abahemu kandi kubaye mukiye abarundi. Ku bwa Bob Rugurika imbaraga z'abaturage n'umuheto nibyo byonyine bisigaye kuba byakoreshwa mu gukura ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mu kiganiro ijambo rirwaho giheruka gutambuka kuri Radio RPA, Rugurika bere umuyobozi w'umunyamakuru yanenze cyane abantu bemeye gushyigikira ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu matora ahamya ko yaranzwe n'ubujura. Yavuze ko urebye ukuntu guhera 2010 CNDD-FDD yakomeje kugenda yiba amajwi mu matora kugeza 2020 byari gutuma nta munyapolitiki umwe ari kubatekereza gushyigikira iryo shyaka mu matora atagize icyo amariye abarundi. Uyu munyamakuru akavuga ko bashyigikiye CNDD-FDD mu matora yaranzwe n'ubujura gusa ari abahemu ngo bahemukiye abarundi bakaba bagikomeje gutsikamirwa n'ingoma mbi ya CNDD-FDD yewe na General Evariste Ndayishimiye. Nk'uko Bob Rugurika akomeza bisobanura, yavuze ko ubutegetsi bwose butsikamira abaturage nk'ubwa CNDD-FDD mu bihugu byose bukurwaho n'intambara cyangwa se abaturage bagahagurukira rimwe bakayamagana. Mu matora y'abadepite n'abayobozi b'amakomine yabaye ku itariki 5 Kamena, abatavuga rumwe na leta mu Burundi ndetse na zimwe mu ndorerezi bavuze ko ranzwe n'intenge nyinshi ziyatesha agaciro uko tabaye mu mucyo. Bivuga ko hari imbonera kuri zatiraga abaturage gutora abo bashaka babasanze mu byuma by'itora, abandi bagasanga bamaze kubatorera ndetse no guhotera bamwe batavuga mu butegetsi. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Kenya, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banatse ko umuyobozi w'umuryango w'ishyirahamwe ry'abanyamategeko muri Kenya Rose Zatovu Kenya
Faisal Diambo yasabye ko umupolisi warashe umuntu akamwica mu myigaragambyo ku wa kabiri atabwa uburembe agakurikiranwa. Ikinyamakuru The History gito cyanditse ko abapolisi bafashe imyigaragambyo bageze ku muhanda witwa Moi Avenue bahura n'umugabo wacuruzaga udupfukamunwa atanafite inkoni mu ntoki baramukubita. Umupolisi umwe ahita amurasa mu meno umutwe. Polisi ya Kenya yatangaje ko umupolisi warashe umuntu yafashwe ariko umuyobozi wa Rusatovu Kenya we yavuze ko na mugenzi we bari kumwe ko gukurikiranwa ubu bwicanyi. Abigaragambyaga bari bateraniye hamwe basabira ubutabera Albert Ojwang, umwarimu wari umumburaga wapfuye mu ntangiriro za Kamena apfiriye muri kasho wa polisi, ariko ibintu byaje gufatira nk'uko iyi nkuru ya RFI bivuga. Video yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana umupolisi wambaye ibikoresho byo guhangana n'abigaragambya arasa umusivili umutwe amwegereye. Nyuma yo kurasa uyu muturage bigaragara ko ari umuzunguzayi, abapolisi bahise bagenda abaturage bari bafata umurambo bawukuraho. Umuryango Kuraruje watangaje ko abakomerekeye muri iyi myigaragambyo bityo kuri kuba ubufasha mu rwego rw'ubuvuzi. Imyigaragambyo yaranzwe n'urugomo rwakozwe n'amatsinda bikeya ko yari yahawe akazi arimo yari yitwaje inkoni n'ari kuri moto nyinshi, ahagize bari bipfutse mu maso kugira ngo batamenyekana. Icy'ingenzi abigaragambyo basaba no ko umuyobozi wungirije wa polisi ya Kenya Eliud Lagati yakwegura kandi agakurikiranwa n'umutabera ngo niwe wategetse ko Ojwang afungwa amushinja guharabika urwego rw'umutekano. Lagati yamaze kwegura by'agateganyo mu gihe iperereza rikomeje nibigaragara ko nta ruhare yagize mu rupfu rwa Ojwang bivuga ko zasubira mu nshingano. Naho hanze ibirori by'isabukuru y'umukobwa wari wujuje imyaka 18 Antananarivo muri Madagascar bimaze guhinduka inkuru mbi. 17 bari babigiyemo bamaze gupfa kubera ibiribwa bihumanye bari muri ibyo birori nk'uko ibinyamakuru byabo bitangaza. Abantu bagera kuri 50 bari bitabiriye ibyo birori byabaye mu ijoro kwa gatandatu. Benshi muri bo ntibatinze gutangira kugubwa nabi cyane n'ibyo bariye. Benshi bajyanwe mu bitaro bitandukanye byo mu murwa mukuru muri iryo joro. Kugeza ku cyumweru nijoro bategetse muri Madagascar babaruraga abantu 10 bamaze gupfa mu bitabiriye ibyo birori nk'uko ikinyamakuru Madagascar Tribune kibivuga. Ibirori byari byiganjemo abanyeshuri muri kaminuza yigenga bari hagati y'imyaka 20 na 30. Byabereye mu nzu ifatwa nka resitora, habaje bari ibiribwa bitandukanye birimo inyama, imboga, imitsima n'ibindi nk'uko ikinyamakuru Express cyabo kibivuga. Ku cyumweru bamwe mu bitabiriye ibyo birori batangiye gupfa nk'uko bakuriye bimwe mu bitaro babitangaje. Kugeza ubu bagera kuri 17 bapfuye mu gihe abandi benshi bakiri mu bitaro harimo n'abarembye. Abari ibiribwa byatanzwe muri ibyo birori nyuma y'amasaha make batangiye kugaragaza ibimenyetso ibirori bitararangira birimo kuribwa cyane mu nda, kuruka ibintu by'icyatsi kibisi, kuribwa umutwe, gucika intege, kutabona neza no guhuma, kuribwa mu ngingo n'ibindi. Ikinyamakuru Express kivuga ko umuntu wa mbere yapfuye ibirori bitararangira biba ngombwa ko bihita bihagarara bitarangiye. Byari intangiriro y'inkuru mbi cyane ku miryango myinshi yari ifite abantu babo bitabiriye ibyo birori, ubwo benshi bahise batangira kujyanwa kwa muganga. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI isubiramo bamwe kuri ibi bitaro bavuga ko kaga katewe n'ibiryo bihumanye nubwo hakirimo gukora gusuzuma ryimbitse ngo amenyekane neza ubwoko bwo guhumana kw'ibiribwa kwabayeho ndetse n'iperereza ryo kumenya niba atari ubugizi bwa nabi bwateguwe. Ibiribwa byose bikewe ko byariwe birimo gukorera gusuzuma ryimbitse nk'uko ikinyamakuru Verite cyaho kibitangaza. Cyavuze kandi ko imiryango imwe n'imwe ikekwa ko habayeho guhumana cyangwa se kurogwa nkana kw'ibiribwa byatanzwe muri ibyo birori. Ikinyamakuru News Mata kivuga ko mu bapfuye harimo umukobwa wari wagize isabukuru ndetse n'umugore nyirawo hantu hari yakiriye ibi birori nayo ngo wariye ku byari byateguwe. Cyavuze kandi ko imiryango imwe n'imwe yapfuje abantu babiri cyangwa se barenga ku bari bagiye muri ibyo birori. Si ubwa mbere iki kirwa cya kane kinini ku isi kivuzwemo cyane inkuru y'ihumana ry'ibiribwa ryibasiye abantu benshi. Mu kwezi kwa gatatu gushize mu mujyi wa Mahajanga mu majyaruguru y'iki kirwa abantu benshi bari hafi y'ubutegetsi na bamwe bagize guverinoma bararwaye cyane kubera ibiribwa bariye muri hoteli ikomeye yaho. Ibimwe mu nkuru zavuzwe cyane muri iki gihugu icyo gihe. Reka nsoze mbwira ko leta y'Iran yasabye abaturage bayo gusiba porogaramu ya WhatsApp muri telefone zabo, ayishinja urubuga gukoreshwa na leta ya Israel mu kuneka amakuru y'abaturage ba Iran nubwo nta bimenyetso bifatika yatanze. Ubutegetsi bwa Iran bwabitangaje bunyujije kuri televiziyo y'igihugu ku itariki ya 17. Gusa urubuga rwa WhatsApp rusanzwe rw'ikigo Meta cy'abanyamerika rwahise rubinyumuza ruvuga ko ibyo Iran yatangaje ari ibinyoma, rushimangira ko rutajya rutangaza amakuru yarwo ku bindi bihugu cyangwa se abantu. WhatsApp iti ntabwo twashimishijwe n'iyi nkuru ndetse duhangayikishijwe n'uburyo bishobora kwangiza isura yacu. Ibi ni ukubuza uburenganzira abantu bakoresha urubuga nyamara serivisi zacu bazikeneye. WhatsApp ikoresha uburyo bwa end-to-end encryption aho ubutumwa bwoherejwe burimo gusa n'ubwohereje n'ubwohererejwe. Iran imaze iminsi yarafunze imbuga nkoranyambaga zitandukanye gusa abantu bamwe bazikoresha bifashishije uburyo bwa proxies na VPN. Muri 2022 Iran ihagaritse WhatsApp na Google Play ubwo habaga imyigaragambyo ikomeye abaturage bamagana leta biturutse ku rupfu rw'umugore wari wafashwe na polisi. Gusa mu mpera z'umwaka ushize bemerera abantu kongera gukoresha imbuga nkoranyambaga uretse ko bahagaritse WhatsApp. Gusa ni umunsi wa gatandatu Iran na Israel byatsanyeho umuriro aho ibikorwa remezo byo guhinduka umuyongo iteye Iran uretse ko bitera Aviv no badaheruka gatotsi. Israel irashana 20 akorerwa intwaro za Misiri n'atunganyirizwa iby'ibanze mu gukora intwaro za Karere ikoresha indege 50 z'intambara. Ibitero bikomeye impande zombi zibikora mu masaha y'ijoro nubwo no ku manywa banyuze bakohereza ibisasu. Itangaza ingabo za Israel zasohoye mu rukera rwo ku itariki ya 18 rigaragaza ko indege zirenga 50 z'intambara
zihowe n'amakuru yavuye mu rwego rw'ubutasi zarashe mu bikorwa bitandukanye by'igisirikare iteye Iran mu masaha yashize. Israel kandi yatangaje ko yarashe ari imashini zifashishwa mu kuvangura ibinyabutabire birimo na uranium no gutunganya iby'ibanze bikoreshwa mu gukora intwaro kirimbuzi n'ibisasu bya misiri byose bigamije gukereza iki gihugu umugambi wacyo wo gutunganya izi ntwaro. Israel mu gitondo cyo kuwa gatatu yavuze ko yahanuye idrone 10 zorejwe na Iran ni nyuma y'uko hari humvikanye impuruza ziteguza ko ari ibitero bya Iran bigiye kwibasira igihugu. Iran nayo yarashe Tel Aviv. Ingabo za Israel zatangaje ko Iran yarashe ibisasu bya misiri inshuro ebyiri mu masaha abiri ya mbere yo ku itariki ya 18. Reuters yatangaje ko guturika bukomeye kumvikanye cyane Tel Aviv. Israel kandi yasabye abatuye mu bice mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Iran guhunga kuko igisirikare kirwanira mu kirere giteganya kugaba ibitero bikomeye mu bikorwa by'ingabo za Iran. Umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa Amerika yatangaje ko Iran aricyo gihugu gifite ibisasu bya misiri byinshi mu burasirazuba bwo hagati, ndetse na Iran yihamirije ko ibisasu ifite byayifasha guhangana na Israel, Amerika n'ibindi bihugu byashaka kuyitambika. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yabinyujije kuri mbuga nkoranyambaga yavuze ko batazagirira mu butegetsi bwa Israel. Ati mu izina rya Haidar urugamba ruratangiye. Haidar ni izina rikoreshwa mu mwanya wa Ali uwo abayisilamu bashia bafata nk'uwabaye imamu wa mbere wasimbuye intumwa y'Imana Muhammad. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu byatangaje ko Iran imaze kurasa ibisasu bya misiri birenga 400 muri Israel byaguye mu bice birenga 40 ku butaka bw'iki gihugu kuva ku itariki ya 13. Ibitero byahitanye abantu 24 ku ruhande rwa Israel, abarenga 800 bakomereka mu gihe abantu 380 bimuwe mu bice bari barimo. Ni mu gihe ku ruhande rwa Iran hapfuye abantu 24 kuva intambara yatangira. Ikinyamakuru The Wall Street Journal cyatangaje ko ubushobozi bwa Israel bwo guhagarika ibisasu biraswa na Iran bugenda bugabanyuka. Harimo abayobozi ba Amerika batatangajwe amazina bavuze ko ikibazo bari bakize kuva amezi yashize, ariko ari mu rugamba rwo kongera ubwirinzi bwa Israel haba ku butaka, mu kirere no mu mazi. Gusa ngo igisirikare cya Israel nticyagize icyo kivuga kuri iyi ngingo y'intwaro zigenda zigira intege nkeya. Iran yavuze ko ibisasu byo biremere byana n'Israel kugira asa ahantu henshi uko yifuza. Amerika isanzwe ifite ibirindiro by'ingabo mu burasirazuba bwo hagati, harimo amato n'indege z'intambara. CNN yanitse ko igisirikare cya Amerika kirwanira mu mazi US Navy biteganyijwe ko kijyana amato 2 manini atwaye indege z'intambara mu gace Israel iherereyemo. Amakuru ahamya ko USS Nimitz Group yahagurutse mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya ku itariki ya 16 yerekeza mu burasirazuba bwo hagati kubera intambara ya Israel na Iran yakajije umurego. Ubu bwato bwa mbere ku isi butwara toni 100,000 bushobora gutwara indege 30 z'intambara. Ubwato bundi bwakwifashishwa mu ntambara n'ubundi bugendera munsi y'amazi cyangwa se submarines. Ubwato bukoresha ingufu za nucleaire kimwe na USS Carl Vinson iri mu burasirazuba bwo hagati, nabwo bushobora kwifashishwa mu kurinda umutekano mu kirere hanurwa ibisasu biraswa n'umwanzi. Ibitero byaramba muri Israel bimwe muri byinshi byimura ibikorwa byabyo mu bice byo munsi y'ubutaka kubera ibitero bikaze bya Iran. Umubyeyi yabyara impanga 3 muri iki gice bagiye kwihishamo. President Donald Trump wa Amerika yatangaje ko intambara ihanganije Israel na Iran igomba guhagarara. Iran ikamanika amaboko nta manani zikizeho kuko nta gahunda yo kwica umuyobozi wayo w'ikirenga. Ati tuza wingirwa umuyobozi w'ikirenga yihishe, ntabwo tugiye kuhamukura cyangwa se kumwica, ntabwo ari ubu rwose. Leta zunze ubumwe z'Abarabu zatangaje ko abanya-Iran bari mu iki gihugu barengeje igihe cyo kuhaba. Basoni hazabo bari gucibwa ku kirere cyabo gifunze batashobora gutahana indege. Amakuru avuga ko iki cyemezo cyafashwe hagamijwe gufasha abaturage babuze uko bataha kandi ko gishyira mu bikorwa kuko maze igihe babayo n'abahatuye hatitaye ku bwoko bwa viza bafite. Ibitero bya Israel na Iran byatumye ibihugu byinshi bihagarika ingendo zo mu kirere, bituma abagenzi benshi baheraho bari. Ku rundi ruhande ariko Israel yashoboye gucyura bamwe mu baturage bayo bari baraheze ku bigo by'indege mu bice bitandukanye by'isi. Mu gitondo cyo kuwa gatatu bambere bagize ku kigo cy'indege cya Ben Gurion bavuye muri Larnaca muri Chypre, ndetse ngo intego nuko abanya-Israel bose baheze mu nzira bagomba gucyurwa.